namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel of course mthetha khona like gosh loyi nga ta hi khe ngulingana xa makhombo man la a yi suke kusuka man a yi suke kusuka guys hayi swi huwa sequence yi nga hi bayisanyana slightly hi ku ti-posta hinkwato loko se ni kha ni ti vona kha ti tsala ku ti tsala 1 hour or 2 hours ago and stuff like that. So hi fike hi vona of course Gagasha mi ka tsala this post leswi ta endzhaku of course ka previous video mi nga mi swi vona of course Gagasha kha kwate strong laha a swi katsaniwa xa makhombo of course na kha kombisini Gagasha lo a wela ka ti-event organizer so of course a baye na la guys mi kha kombisa ku i teka mali a nyika vo Benny Mayengani na vo Shebeshidi na vo Munada ma vona mhaka liwa. So fike vona of course Gagasha fika tsala this post hi ku se a hi swona ku beefisa a yi ri between xa makhombo leyi mi kombiseni ka the previous video ku hayi naswona ku post leya xa makhombo leyi a ba Gagasha leyi a swi tikomba. So hi fike vona Gagasha tlhela continue a respond to that post a fika tsala ku munhu a fika a ku nyonyo ka nharhu a komba na tigigi timbirhi ta switokofela jigijigi se i ti vona a ri ka level yo vo Benny Mayengani problem chap music mi langute ku tlula munhu yeah, by comparing of course a vula ka this post ya leyi tlhela ku hi vuya ka yona because matsalwa lama a swi zama ku va swi kombisa ku hey lava fika a nyikiwa mali yo tala swinene even then hina hi nyikiwa yi ntsanana so leyi i case ya inani ya brand vele ku obviously Benny Mayengani like hi nge n'wi compare na vo xa makhombo in terms of mali ya kona leyi hi fiki va yi kha yi tikomba it's basically more like hi kha hi vulavula hi vo makhadzi so a nge kumi mali yo ringana vo veri mamalo veri vanhu va Syria the community va laviya na va Mukosi ya vi nge kumi mali ya ku ringana swo boha na huge difference based on the brand. And then of course Gagasha continued and wrote this post again ka ha ri beef vele la nga fatsala ku mfana yi ta tshama a ri mfana even at my worst mi phepha too much loko mi twa ku hahela hi swihlangi. Phela there is nothing special in entertainment which makes you superior than others. We have better things to focus on. Vuka Danki of course Daki Vuka Daki okay of course nga fika tsala still a swi tiva ku post leyi a kha yisa ka xa makhombo then from there fike wona xa makhombo of course yes of course from there fike wona xa makhombo fika tsala ku va hi treatile onge hi tichepisi n'wana ngo swi kombela ku yimbelela wa tinguvu letiya wa ti ri ti-auto-tune vo hlamala ku nga heli ku nyanganya ku no man the wins delayed okay the guruguru na swi kuna dyondzi din'wana ta khale I won't even find it swi ta ni tekela ku ni ri kuma guruguru na dyondzi din'wana ri kona khale do nyanganya nkarhi wo leha swinene ndo ti nga heli simple a kombisa ku a sambe of course leswi of course xa makhoma nga fika tsala swo kwalaho. And then se na hi Gagasha a vuya hi ta yena manjheni a fika tsala that post a fika tsala ku i nyika ntlambi ti-gig ta 8 ta lembe ivi a vuya a ti ku a hi rhuketerile mara at least a nga swi tsalangi swona a ta ku tluchela loko a twa ku karapa tihonci ya ne mana hi Gagasha wa delela if you can look at this post okay i n'wi nyika leyi a heta a teka xitokofela a xi yisa ka lava a va chavaku ngopfu Gaza ne se loko hi cheka kwala na wa swona ku i mali a nga tlhaveriwa xa makhombo ka 2024 hi Gagasha tana ID number leyi ya khadi vele but hi swona i tlhela swi verify vele so swona ku i kume around 134,500 in overall from Gagasha only hi site ra Gagasha so it's a lot of money lo kona a ri ku verify of course kha prove ku hi mpela a kha a chela xa makhombo tani leswi mi swi vona kwalaho however xa makhombo xi vuya vele la xi nga fa xi tsala xi ku don't be fooled a mi kombe payment ya last ku nga 4,500 na ya before yona nga 5,000 mi nga xisiwi so that's what of course xa makhombo ka fika kombisa swona so a fika yi breaka down mali ya ku hayi nga yi tariseli leswiya tigigi letiya leswi ti fambisaka swona Gagasha va kha humesa vo 4,500 a tlhela a humesa na vo ma 5,000 rand so va fika va yi haka na hi Gagasha ku se swi fika kwalaho hi yo mali ya koho so this amount it depends on where he is loko o va xa makhombo a ri based ngopfu a Joni yi va yi tele
mara loko ku ri a tshama kha a ri ngopfu hala kaya a fika travel all the time yi va yi ri ntsanana yi va yi ri ntsanana loko hi fike hi calculate in that way hi ku fika travel unless if i ta travel hi bazi hi bazi hi ku na ni 500 yeliya yi nga kota ku va yi phenca a ya joni and stuff like that loko a ya hakela na macini hi 1000 yaleyo one which means a nga sa na 3000 ya profit so ya kona I think it depends on management kahle kahle yi va yi ri ntsanana it depends on management so master two very very question yaleyo a tshamaka a na yona i hlamureni xa makhombo yaleyo if yi ri ntsanana mali wa a yi accepta so i hlamureni xa makhombo of course hi fike hi vona fika tsala London la a ku loko munhu a ni rhamba ni lava 15,000 ivi yena a twa ni fanele hi 5k ivi ni nga yi tshiki cause na yi need ni nge charge yale hambi ka gawula yeah leswi of course a nga fika kombisa xo xa makhombo kwalaho so xa makhombo I feel like maybe all the buyers wa swi twisisa swilo leswiwa it depends on the type of an event xa makhombo fike swi langutisana swo fana na sweswo I think he understands it and then na loko ni kha ni swi langutisa hi side ra vo 17 ra vo gagashi ni va ni kha ni yi twisisa ku format ya ku yi applyisiwa ku yini because a wu ngheniwi hi nani a wu ngheniwi hi thikithi ne ku va kha u nga ngheniwi hi thikithi so swo boha amount leyi yi va yi ri hansi yi va yi ri hansi hi le tlabeni naswona ku va ku ri tlabeni so leswi va ka swi ndlisiwa swona so yi boheka ku va yi ri hansi so kahlekahle mali yo fanele yi benefita loko munhu mo kuma ku a ri based leyi so i based a joni va kha a rhamba wo 17 a rhamba wo simple kitchen loko ri i va kha a rhambiwe ka nharhu it means a nga kota ku a profita mali yo vonaka mali ya transport laha yi nga tlhe yi va yi nga katsiwi and stuff like loko u va ri based ngopfu leyi leswi ni swi vonisaka swona kwala yi nga vuya ka ma 10 something hi n'hweti you see what I'm trying to say in terms of profit and stuff like that so hi yona mhaka ya kona yaleyo hi yona mhaka ya kona yaleyo so i va yi acceptini hikuva a kha a hi need so loko ku ri hi sweswo mina ni vona still swi va swi nga ri fair loko se ku ta chingiwa ku hehe a va hi nyiki mali hi ku na munhu i va yo pfumela so in overall yi va yi ri complicated it depends on the type of an event swa depend ya loko ri le tikulukumba to macards tetiya ti le henhla tetiya hikuva na swi tiva ku na ti-sponsorships i charge mali ya le henhla laha va byela ku ni na 20,000 mara le kaya munhu i fika a langutisa value ya kona leyi a va kha a yi tisa ka event yaleyo like in case maybe ku va kha ku xavisiwa na swin'wana kwalaha like maybe alcohol munhu i fika a swi langutisa na swilo swo fana na sweswo ngopfungopfu loku nga na mathikithi vhele ku nga profitiwa mali muni and stuff like that then from there xa makhombo ro dispost a yi ni bayisiwe ngopfu mati ivi a tlhatsa na swin'wana ni fika kombisa ku le xitokofeleni va ni nyika 8,000 loko va ri le ngopfu normally va ni nyika 12,000 okay and then road hi September va ni nyike 52,000 ni endla birthday celebration a yi ni hlamarisini mali ya 52,000 a yi ri ni hlamarisini of course ivi laka that event leyi a yi ri kona ka xikokwani tani yi vekerini kwalaho but loko se hi nghena London ni fika a hi ntlhantlha ni vuya ni swi twisa ni ku okay yeah hi ku na ntsako a nga fika a kombisa ku va sola ni that 52k so xa makhombo a fika kombisa ku i sola yini ti-artist ti hakele hi mina hi mali yo nyika hi boti matimba va the Juda 6 wa tona some of which ti nga underrated ti teke 42 I think I was not to say maybe 52 leswi of course a nga kombisa swona so in overall i va yo nyikiwa mali vhele ku a va hakela ti-artist letiya so you know of course wa swi kota ku va kha profitela mali yaliyena ya vuma 8 or 10,000 I was like yeah well ya ku ri mali yo vonaka swinene ku ri mali yo vonaka even then of course ke hi langutisa no a ku ngheniwa hi mali leyi ma swo swa hambananyana I think swin'wana swo artist fifty swi langutisa ka event yaleyo i free entrance ku ngheniwa hi mali muni loko se swi ku charger loko a hi hinkwako munhu a nga ta ku i fika a la 10,000 a hi hinkwako yi nga ta balance and stuff like that then from there fike vona gaga xa va kombisa ku mi xi tisa rini le ka mina hi se a ri la divanda xitokofela yo ya delete xa makhombo after loko swi ku endleke leswi then from there xa makhombo hi fike hi vona a fika a tsala ku okay guys what if ho tlanga na masipala what if hi leswi a nga fika a tsala swona so what do you say Master T a wu nga ri ku tlangiweni ka nchumu laha loko mhaka lowu yi langutisa leswi yi nga sungurisa xiswona you can see ku a wu nga ri ku tlangweni because ku yo bayiza ku yo hambuka Gondi Boy ivi gaga xa vheta a va a kwatile so kona they can solve it a va zama ku solve xa makhombo mali liya in overall ku va ku ri yona ku based on your value kwale vo 17 kwale so loko mo brand yi kha yi kula swo bohi tlakuka na yona because once brand yi kha yi kula it means ku ta xavisiwa swin'wana na kwale
mi kota ku negotiate swi ya mahlweni and stuff like that leswi ni swi vonisaka swona me swo lwa na ti-event organizers a swa hlupha because a hi minkarhi hinkwawo nga na tigigi ta va ko ti-dry season u kuma ku tigigi to kwale ka Gagashi kwale for example mi swi vona ku swa xigaza na Mondays a swi nga ha ri kona so a mi kuma ku tin'wana se a mi kuma ku a hinkwato ti kota ku kuma na tigigi ka kun'wana a mi kuma va tlhayeriwa kwale ka Gagashi you see so swona na ti-event organizers is not a good thing loko mali yi nga ku tsakisi wo ala vutomi byi ya mahlweni ko vhele Gagashi munhu wa mbilu ya kahle a nga tlhela a n'wi rivalela mara ho vula ku next time a nga ha swi endli ku tin'wana ta event organizers ta kwata na mbhele wani event organizer mani vheta ni va ni kwatini ku a swi lunghile vanhu va hambana vo Gagashi na timbilu ta kahle leswo so swi tikombi na ku loko ni hi langutisa va nga yi resolve or se va yi resolve-ini ku se xa makhombo i deletini swilo leswi a hi khe hi swi hlala a hi endla hi ti-screenshots i deletini ti-post xa makhombo as you can see lo i delete tirini a ta ha ri kona ti-post letiya so hi leswo loko ku ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe. Hello nkata mina. Hello baby. Kunjani? Kunjani ke baby? Na mina ndzi boha ndzi fukile. Inaka xima ndzi yo nyimela mali leyi u nga ndzi tshembisa swa ku ndzi ya mahambisisa hambi sweswi ndzi yo nyimela wena so. Baby. Baby. Kasi over network na. Okay, a hi swi tshiki swa mali. A ri njhani siku ra wena my love? Hawa no siku ri ri kahle ra wena ke? Na ra mina ri right. All right.